Kako se sečeš na telefon, jako? Z eno si pišem. Skerpa, tako in je bar dobro. Ne poznaš, en keren se že... To je Urško, kako? Ko Urška Novak. Jo. Ona še dorinska kolegica. Resno, čaka? Jo, dolgo, znaš kako dolgo. Pa skje je ona, za te občine? Ona tu zraven prve šole doma nekor. Pa to je takoj tu, kolegi, da mu grem se jutro ven. Ga so vedno z opcije, dobro znaš koga. Čak, da sem dal sporočilo. Napiš, ko ga prijem, znaš. Moram se iti včit, ka mama živča, ajde. Pa se vidio, ti samo javi, ajde. Pa se ne oglasi. Zdravo. Dobro, že 4, gdje si bila? Do zdaj sem mamo prepričavala, ko me je najpistila, ko si v to nekšno srečko je učijo. Srečko ti, srečko ton. Preka zoom bolnico v Urško in ko som ga mislim, ne to knopoče pa. Ne, te je nord, zovejo ga Srečko X, pa preka dobujo vse bo si že celi keren smeji. Tu sem zdaj gledal v sliko, bar pogledam da. Pa dobro, ne zlija pa to knopoče, no. Ne, po manj se zdi, ko si to samo zmišljala, ko ne bo več kaj zapisati. Možno, jo. Ali pa ne, no nikoli ne veš. Idem mi raje k nam kasne. Kje so tisti obrazi na ulici, ki nekdaj so bili? Zgleda, kada počasi dešal. Ne, pa ne sem se cukral, kao. Možem pa nikaj ne. Pa ja, no, glej. Če pa dajem pa pač mokre, ne da prveč. Pa dobro, selek pri meni posešimo. Samo ta profesorica stari, to je batina. Prava mačketina. Petarda, to je Majke petarda. Stari, kak bi jo ribu, kak svojega brata. Kak konja. Do je sneg. Gdje spravi? Gdje si ne, frajer, gdje sem Gašper. Zdravo, kak si? Si že jeden? Ne, sem že jeden. Ti podregeč. Ajde, srečno. Ajde. Kaj je to bilo? Pa ne vem. Ti te poznaš, ali kao? Ne, prej ko mislijo, ko sem nekši frajer, gdje sem Gašper, kakši frajer. Frajer tu, frajer tam, pustim kakši je frajer, gdje ne? Točno tako, moraš jim povedati. Kakši ime je te frajer? Frajer. Zdaj idem gledat na Instagram, če je kakši frajer na Instagramu. Gašper, frajer, to ne je isto. Gašper, pa zgledamo ga je kakši frajer, ne. Što je te frajer? Po meni ne zgleda tako naopačen, ale. Ej, te mi nekši znani izgled na skejti, ja? Pisalo je kaj za sobote. Jo, en običen sobočanec, ale. Ne, ga bi se ga redno strašila, če bi ga videla. Ne, gli kak normalen sobočanec. Meni zgleda čist chill. Ti isto sliko gledava. Ja. Ne, to je nega šans. Moskvo je imel, vsi starejši so isti z Moskvo. Jan, ti ne gledaj to, kako nisem. Ko pa če res sem bil on. Meni isto ki bukva. Isto kopa. Geren domov, meni se dosta to. Nora, ne, zdaj domov šla. Ne, idemo se nekam v šumu reči skriti, ali pa neka na varno. Ti sto boste sok še šumo poznal. Idemo že na agenta. Ja, pa če imeli Ronaldo, te bi bili tako dobri. Te bi se mrdali, stari, ti ne nikom. Dobri stari čas je Ej, jaz sem Ronaldo. še ne za ognje poslala. Kaj si dosad nazaj za temi ognjami? Pošli kmica ali pa nekaj? Ne mre samo kmice poslati, to so ognje. To bome se bavljata. Eti v Nigi je Srečko upal ognoj. Ognoj, daj za kmico pošli pa tu voj pa. Pa ne mre samo... Gašper.
Daj stavi se. Kaj bo to? Ne vem. Gdje je Gašper? Misliš, ko ga je Srečko zodil? Si vred? Nej. Ko pa če ga zdaj dolbo? Ne, on se je mogel skriti, lek še počakal tu par minut, pa da je vse vredi. Ne ga dolbo, on je hiter. Dobro. Sorry, jaz sem bila prelina sramna. Ne vem, kam je bilo. Nikaj ne, jaz sem se to začel. Ko pa če ideva rajši dole, pa ga najde vode. Res ste bili zatvore? Ne. Jaz se znam, to samo izmišljavljajo, gledaj. Gašpero, kaj tebi se meša? Zgoj. Jo, pa Sračko je poleg tebe. Jo, znonjo, pa ne je tako novočesko, to samo izmišljavljajo. Vred je uveči, samo niko je nič od nas. Kaj ste pa šele pitate? Baterija je prazna, ne vem, koliko je vira. Kaj ne, te zdaj to vse bilo potrebno? Kaj ti gaj, bilo se niko kompliciralo pa bežalo. Brez veze. In to so tisti, ki ugrabljajo na misli. Vsi smo isti, le še statisti. In kdo so tisti, ki ugrabljajo na misli? Vsi smo isti, le še statisti.